Hello, muntina tunia hiche Bible study anangai hozo senabon savin Christ Center Family Bible study akonin kahinlim chekit vin him. In saying mabang vin Pathen tu hi ahingzing ahizin Pathen ahaikum ahizin isim zinga ihet chena ezuite diu hi pakai mina ekitip now ahizingin him. Tuni ahi SEMTILBU Genesis bung somle bung ni sung Pathen in Abram Akou dan Bible sung ating bung poimo ta chung cha nga phachom cha ni ki holim khomwa Bible study na bo khom ki diu ahin him he jing sa ma bang wen Amasapen in CHATE hoto taona mang puma bung somla bung ni sung hi khat ve velkhat be na sim do khomwa hi zo phating le study na pa divin pakai men ikitem vin him hi chi bung somle bung ni sung atinga chang cha bi verse of the day CHATE to in sim do khom te diu cho hi le Genesis bung somna ni chang ni na Pathen Abram akitip na chu ahin he Ajehchu keiman nangma namlin ta kasem do phatthei kaboh ding chujongleh namin kakithan sa ding ahin hitia chu namin hi phatthei nakhat hi do ding ahi Ajehchu keiman nangma namlin ta kasem do ding phatthei kaboh ding namin kakithan sa ding namin hi phatthei nakhat hi do ding ahi Pathen tu thing ibon chawa den phatthei ibo pitaw han hiche abana characters ho hiche lai bung sunga characters kimudo the ho cho ahile Abraham ahin tera chapa Pathen ta sanjo se adinga mipa ahin Sarai akitiin Abraham zinu Lord ahin Abraham sopipa Haran chapa ahikirin Pharaoh le achapate Izibleng pa le achapate ho ahivin him hichi hi iti lai phat anathil soham iti lai phat ana soham iti hele Bible theme hole historian hon asei danun Abraham chu 1996 BC alaya anaping ahi ativin him Abram Haran Akou na akichaw do chun akumkum som sagile nga analhingtai bung som na ni changli na akimun he chukile Bible theme hon asei danun Abram in Haran anadal halai chu 1921 BC sangkhaleja kole somni lakhat BC vel hinte ativin him abana hin hichi thil so bung som ni sung hi hoilai muna ana so ham iti ahile he dinga pha so ahile Pathen thu pe bangin Abram in Haran gam anadalhan kanan gam anazontai atin hele kanan gam bung som ni changa na lama akimon him Abram in Bethel khopi le ai khopi ki ka anga mon ana songin ahi Genesis bung som ni changi na akimukiren him chukil le hichi bunga dinga outline cho hele ipi to sim ki muam iti hele Pathen in Abram Akou do na thu ki mo na bung ahi Abram phatthei bu achanding dan Pathen anakitep na ki mo na bung ahi athum na chon Abram in agam le se le ain sungmi apung achang anadal ha dan ki mo na bung zong ahi ali na chun kanan gam kil anal hazia Abraham le Sarai Egypt gama aga khopem hondan jong akimun him anga na hin Pharaoh in Sarai azidinga aleng in pia akipuilu tusim kimuna bung jong him abana hin questions to study Bible quiz nen diwa chun hechi Bible quiz ho ibo ngai bang vin answer ki ho jong nei lama akipin CHATE ho eman mo sei pi jing sangin amol am ho Bible reference ki pi ho hi hol do sa divin chuti han lang hi le knowledge jong deep ba thu ba head so the diu amia chi the diu hi ti hi pakai mena ekitip no mo ahin him question number khat na hin nagam le sile na phung na chang chule na in kute dalhatan hi chi thu hi coin koi koma an se ham itia hele hi chi verse 1 lama akimu in Pathen in Abram koma an thupi ahin him question number 2 na hin Pathen Abram koma akiteb na ho sejin hi chi verse ni le verse langa akimu in akhat na chule namlin ta kasem do ding ani na chu namin kakithan sa ding athum na chu namin phatthei na hiding ali na chu phatthei na bo te chu phatthei kaboh ding nagaw sap te chu kagaw sap ding hi tin Pathen Abram koma anakitimin hi alopi ma jengin him question number 3 na ahin Pathen in Abram za
nangma zia koi ho phatthei chang diu ahi atm hichi chang thumna lama akimu in leise chunga mizo se nangma zia phatthei bo chang diu ahi ti ana thupen him. Question number 4 na hin pakain aza aseipi bangin Abram achipu elole Abram achita hoi chi zo he di zo ham hichi verse li lama akimu in pakain aza aseipi bangin Abram achita ti hi adi zon him. Question number 5 na hin Abraham chu koi anakil hon PM itia hele hichi verse lile verse nga lama akimu in Abraham chu asopi pa chapa lo le azinu sarai anakil hon pi hone akitin him. Question number 6 na hin Haran anadal haasu Abram Akou iza anahitam chizong hi verse lilama akimu in Haran anadal haachon Abram chu kumsom se gile kumnga 75 years anahilingtan him. Question number 7 na hin Abraham chun Haran Akou na hoi laimun anazot ham itile hichong hi changa dalama akimu in Abraham chun Haran Akou nin kanan gam anazone akitin him. Pakai ahung kila asu Abrahamin ipi anasim PM hiti chang segi na lama akimu in Abrahamin pakaya dingin mai cham kha anasim PA akitin him. Question number 9 na hin Abrahamin battle copy le ai copy ki ka apon bu anakisone hiti di ham di lhon true or false hiti verse 8 lama akimu in Abraham battle copy le ai copy ki ka apon bu anakisone ti adi Question number 10 na hin Abraham chu hoi lai mun zona anachi be kit na layam itile hichi verse 9 lama akimu in negep mun zonin anachi be kit na lai ze akitin him. Question number 11 na hin gamsunga kil hazia Abram hoi lai muna anachi itile verse 10 lama akimu in Egypt gama khopem din anachi ne he akitin him. Question number 12 na hin ipizia Abram in Pharaoh Sarai chu kasopinu ahi ati ham itile hichi verse 9 lama akimu ne him. Ajehchu Sarai ze in 8 khaunte 8 unte tia anagel ze hi akitin him. Question number 13 na hin Sarah chu itabang nume ham itile verse lama akimu in Sarai chu midvera mel hoi le jeng nume ahi akitin him. Question number lama hin Pharaoh in Sarai azidinga akipui zia pakaizin ipi analo ovem itia hele verse segi 17 lama akimu in gimna lentah in Pharaoh lain sumite ho chu anabol gimuve akitin him. Question number 15 na hin hichi nu hin na zinu ahi ibola nei sei pi lo ham hichi koi koma anase ham itia hele Pharaoh in Abram koma anase ahi aba na inevent khom diu chele application zildo ding le chate ho se pi te ding e honjong izildo diwa poimo ho chu akhat na chu hele hi Genesis bung somla ni hi Bible sunga tinga poimo ta bung hi Ajehchu Abram Akou na Israel nam ahung umdo theina dia Pathen in Abram Akou do na kimuna bung ahin him ani na hin Pathen in Abram hi milim ho ahi laya in sungmi le apung achang le agam le se dahla dinga anako ahi athum na chun ei ho zong Jisu ita san nia pada ihin ko achi sa ho ichon set na ho idal ha ova amata san puma kingam hladin Pathen in edeyove atin him ali na hin Pathen in Abraham chu ain so mizo se dalha amabo anako ahin aman lo anakipui zein khunungin Abraham le lo chilha te ki ka kito mo na hung pe akitin him partial obedience causes problem in our life ti hi hai milo divin pakaimen ikitim wen him anga na hin Pathen in Abraham kumsom se lenga ahin anakowin kumzakat ahin chapa anapipane hitia imudo theichu Pathena din avai ge kiti om ngai poi kakumatam valtai kahan valtai Pathen ei mang thei taponte tin gigel se hin
agup na ahin Pathen in Abraham chu kanan gama dia anako ahin Egypt gama khopem din anathupi poi Abraham in kilha aki charjein Pathen thupi lovin Egypt anachi su in ahi hizi hin Bible theman asay danun Egypt leng pa Pharaoh in Sarai anapi Hagar zihin hunungin Abraham le Sarai adin boy na lentah ahong sodo in ahi akitin him asay ginahin Abraham in Pharaoh anaki chajen azo anasay lo in ahin Pathen lhendo mipa ahi zen Pathen azenu anahu do pm agid nahin hozong mihim mai ivet mihim iki chating Pathen lungdei lo kibo khazi Pathen lungdei lo kisay khazi ahi zen chingtheyo hite mihim mai ve ahilouleh mihim ki cha hilovin Pathen mai ve le Pathen ging jing mi hi hite tunin ni khuwa hichi quiz le Bible study anasima anangai hozo si Pathenin ama min lo pinadingin athu he gilbe che na divin holimpi che tawhan ka kipa amen.